1-9. Neki iskomentirao ajmo Cibalija. Na street. Došao mi komentar ajmo Cibalija.
Hast du Feuerzeug? Hast du Feuerzeug? Jesi uspjela? Stop. Bravo mali, dobro Filip.
Tako. Aha, aha. Ova utakmica ima najviše pomoćnih sudaca. Koja? Ova. Trojici stražnja. Čekaj da Župa dođe. Pa da. Malo je uprijalo. A Župa u finalu, onda će jedna kamera, pošto se igra sam na jednom terenu, jedna kamera snimati Župu. Odimo na liniju, Dani! Na liniju, vuci još! Ajmo, Peša! Ajmo ga! A nije sudac igrač. Vanila prvi. Moguće, ne znam. Da je stavljeno. Ne, kako se zna? Sunca proviruje, čini mi se.
Možeš tu, možeš tu. Dobar, tu si, dobar. Kovačić. Snimam penale i dođe mi obavijest na About You 10% popusta. E?